Pemirsa, sesampun tengan bulan, sesampun liburan Nataru, pawawahan kasus anyar COVID-19 ring Bali kantun ageng tur nincap. Ring rahina dibi wenten sata 6 dasa kutus pasien anyar sani keni virus corona. Dados nyane kewentenan kasus sani ketampenin kantos langkungan kalih dasa tali kasus. Wilangan puniki ngawinang Bali munggah ring genah ke dasa ring nasional antuk rata-rata pawawahan rahina kantos pitung dasa kasus. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar Idewa Gede Rain Latarang, vaksinasi COVID-19 pacang kelaksanayang maundakan, Raris Denpasar sampun nyiagayang solas puskesmas, sanya kawedar ring 4 kecamatan, sanya keanggen pindah ke genah ngamargiang vaksinasi. Vaksinasi kekawitin dawak tanggal 15 Januari miwah antuk ka pertama kelaksanayang ring rumah sakit Wangaya, Raris Kelanturang ring genah vaskes sani sampun kejantenang anutin galah nyane. Krama pindah ke sang sani nerima vaksin, sampun kaicen pesan melarapan SMS, sanes sampun kejangkepin antuk jadwal, genah miwah galah pemargin vaksinasi. Ngenenin indik sistem pemargin vaksinasi, sedurungnya nih sampun kelaksanayang simulasi vaksinasi, ring silit tungil Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Kepala UPT Puskesmas 4 Denpasar Selatan, Dr. Made Saraswati Rahayu, ring pemargin simulasi sanek kelaksanayang ring galah lintang Latarang, wenten paten dawak tanggal 15 Januari miwah antuk ka pertama kelaksanayang ring rumah sakit Wangaya, Raris Kelanturang ring genah vaskes sanes sampun kejantenang anutin galah nyane. Krama pinake sang sanen nerima vaksin, sampun kaicen pesan melarapan SMS, sanes sampun kejangkepin antuk jadwal, genah miwah galah pemargin vaksinasi. Ngenenin indik sistem pemargin vaksinasi, sedurungnya nih sampun kelaksanayang simulasi vaksinasi ring silit tungil Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Kepala UPT Puskesmas 4 Denpasar Selatan, Dr. Made Saraswati Rahayu, ring pemargin simulasi sanik kelaksanayang ring galah lintang Latarang, wenten 4 meja sanik kasiagayang tatkala vaksinasi. Ring meja ke pertama, penerima vaksin kauduhang nyinayang KTP, anggen registrasi awal, Raris ring meja kaping kali kelaksanayang screening. Screening kemargiang antuk uningayang kahanan angge calon penerima vaksin, santukan wenten makatah prasarat sane patut kejangkepin, sekadi nenten madue